Юратны гураганым, аза илгередіп, езі баян пиринбе бірле. Ибір баян Чавашенин искусство жиннесем, кылармын ярымне маллады сатпыр. Унын хужизем Анатолий Бенадежда Никитинзем, взен сумлығыны Анатолий Кибеч совыш тада прозаик. Халі бір сирімбе бірле тебір юрабық садуғы бір. Унын яджы эбі розы чечеге. Теленмели илемлеведі шак юрын яджы. Мәжін дезесін, эбі розы чечеге дезе хыйне пиде хизеплеген, хыйне хақлаган, хыйын шагды илемліхне гураган жинже шәмбек калама бұлдарад. Розовы ыты чечексем хушинде патша чечек шутланад. Вот мәжін хайзыр шак сыва эбі розы чечеге дезе ятпаны. Онда хыйне еверлік бұр ведь ха? Ширап живыл, сынав живыл. Тебір жин пір-бір ебалабан жин, вона худ, ширым худ, тен шыр худ ирцегаят был, азырхамаш был, азырхамаш. Но ебі чичик юрадаган жин, чичик парнелеме юрадаган жин ебі. Парнезір ништада каймастыпта, базарда моноплеща, берін келдеде чичик пиде бызык вырын ежінат, балконзым тулы, тебір чухне келде еврокала жүзем болса ердеші, кандықса кезім веш ежін задулдарашы де, можыр чечексім белі, книге хума вырын жүк, вадварайға қалап, аны пұрға жығында деп, күнда ман книгезім хумалы веча, ну пақчара да жанбек, ебі шамрықсым бен умай шлезе көріна жин. Херах шул ебі шамрықсым омын жетоны, вот шамрықсым бешлетім чиде, ебі ытларах философия врентне, эстетика врентне, вот онда бір илем жин калажап бар, калажу шамрықсым бе калажу юраду жине көссегайд, Аллах унзыр пулмаш бол, бара ебі шабағынде хам пурныш опыт не шудальзе, не херзене де бір чухне асырғаттар атмыча. Ezir, şav tembe hıdı yuratçasında kaçı mınca şavderi irilsen gayrı hadise kalatım. Şambik smak pala. Kelçanda burdak ayakarah tıdır şav kaçına dizende. Мөншін шәмбек қағаны қайызыр, мөншін дезесін арчин бұл сунарчы. Юраду бұл тебір жүхне сукыр бұл. Бұнда ұрыен денумай, но бұл тебір жүхне шамрықсыне ұлдалама болдырат юраду. Он шамбек таланжы бұр юрадун. Шамна шудайынсен, ман пидем хайне сбайла, лайық, тыдаган храджазыне курас келечке ғаман. Вот орашанда плать, онда шамбек ергезем бор, туйым зарахчык тумашкан, шивыш мели курга марып дейді. Алла ирге ямашкан, шул хринчи чечек марып. Ана таптаса да гайшы. Шив гурги бол яланақ сивы бол. Онда ошалық шукка. Тереслік пұрған дегенде андекта енженде уже жу ярзасын бұл ұшынат. Юраду гурги уже шаплавет. Юраду гургенде ұхерүлі, віриві, тытмада шукыде бір жүхне. Чыржырдарақ качызен болма бұлдарашы, чыржырдарақ аржинзен болма бұлдарашы. Вот ман сын аллыне розы деп бебе шектерес келеді. Азыр хаттарас келет өзене. Юне тоқтырын, чырзырын бұнышын. Вот шанда, шав юрра, шав сынара, тузаба матырышына. Анатолий Никитич на корнада, волана майдаштарза, туна, вот епле чечек, еп роза чечеге, чын-чын юратузыр, эписан пласюк. Вот мля юрлаган хараш. Вот кунда Надежда Ивановна хавын шармак чухнегене, аза эльдин бульгаунда. Шармак чухнегене аза илмен. Кунда сирин соозем бирге калажы бурать. Роза чечеге был. Нигам теген мен хер сценарий ведь хавын. Шабла. Хер сень, шамрак сень, хызине упрама білмелі. Шакна врендегет, пурна жа врендеген сывы шамрак сень уйрыма херзень. Хызень хитрелихне сабаласа салат садық маламар. Шамрак сене врендме болу жаган юра. Дезешлады бі. Сыма кезем шамберге болны. Анатолий Никитин шак сывва
суйласа илне, кунда композиторын чуниде, Тюбе бызыка. тюби бузыка композиторын чуниде, поэт чуниде, кышта хайсем чарсырдарах полныниде паларцах варашы. Кевереде сисинет был, сыввинчеде сисинет, анжақта азырғаттар захварат чамрыксыне, пурн мавриндет. Пурдыш был хуек вериндет хаде бір жүхне. Шамбек пулдыр десе. Малара газыр хаттарны чармаш был. Шамбек. Вара ку юрына Анатолий Никитин уфара вренде жүхне кевелере. Вара унда юрлаган малдан тубын маре, кунда шубашкара келзесене, вол тұғырвон иккеміш, тұғырвон вишеміш үлзенче, ебір пиде пулдарулла шамрак юрыжа, тупрамар вол, onun яджи Елена Османова. Османова Лена, пиде хитре, сонарлы шырандар забачы жак юрра, вара тюрек анландымыр, кунда юрыжын тюбиде, сывыжын тюбиде, композиторын тюбиде, пиде вырынла пулза таны. Премеш концертне Анатолий Никитин хейн творчество концертне иртерче Хузангай культуры кеременинче, он жохне кумбек паян хивах трибек итлах эстрада концертчесем пулзах кайман, эбір он жохне рекламада итлашибаман. Халық бұғын. Халық он жохне хал хибек астывадып, ширим билікеміш, тада ширим ултымыш, май тұғырвон вишеміш шулда, игек он лық тулды халық пуштарчы хузангай кеременне, Елена Османова шак юрра шул жіне каларзаячы хый юрласа. Хыят елешеклері. Хыят елешеклері. Паллах юрышпа савыш пулышны бе. Ну, кайран, вол юрра тиземде чыла юрласа бақырыш. Вол кашнынех килишнерен юрланынде. Кашны килишнерен. Начар юрлаган пулман дейбір. Чарсардарах юра. Шам вада пиринха шамрак семьянда шушканче пиден умай. Шак юрнай бір шинетсе Наташына юрлама. Суйласа Илдемір Наташа хирч полмаре, хаваспах юрларе, onun сценарист сцена жинче. Бақсасын пиде хитре духать выл анландарать, халыға анландарма білет, шак юрын содержание де, кевине де. Надежда Ивановна эзір терезех каларыр. Композитор сывыжын шалды дуымне ярзелме бұлдарны, кевігімні выл пиде паға. Анжақта шав иге сумлы жин жүмінде дебір Шинда буммала, юрыш буммала. Шав виші жиннын, юрыжын, сывыжын, тада композиторын түбивыл, юры халықра анлы зарыласы, халық патнешидесі, тада халықына юрадасы. Альбина Васильевна, тем же юры жине пиде шымылын пхашы жинзім. Юры выл пиде коткос жанр. Вот юры жинчен тағамда қалашашын, тағамда сынешін, бұл еврия была юры. Пирен чываш юры жинчен, чөплен тишкерзе, музыка ведение тележинчен тишкерзе, туна иссем, юлаши вотра щукпа приехал. Журналистсем, юристсем калаш-калаша. Вот хализа Альбина Васильевна мана калама солдат дупсабадан. Юра виже кит. Шиндеден задырать. Мәлле шигын затынын жен халық патне дуғад. Вот. Унда више жінде профессионал зем булмалы. Вот. Поедын литература хойн сасыне паны жин, бардак ергене білеген жин, композиторының ядарлы білвеліне жин булмалы, юры жин варенне жин булмалы. Вот варавыл пулать. Хам савине жирдым, хам кевине жирдым, хам юрлаза парап, никшанда юры пулмаш. Першинда конбек ергелі юры тума пулдарайманда пулдараймаште. Виже талан першинра пербек адаланма пулдараймаш. Пиде лайкалар, мана сирен жоғыш пиде келешсе гайры. Адырға Наташына әзі бұғапыр, халяк сирен жумна мілет чибер келар. Хывырда шамрық азы гайрыр бұлға. Сцена жинчен курап, она мілде ешінді неде.
Вот теперь храджаго полторачкига деп. Сирен жить сабыныш бит хау, сирен юрлаган, юрыш паян, сирен беберле юнашарларат. Епте шагна хыдашынчы. Наташа, эзе шак юрра стены жинде юраны жүхне хавна чынақта роза дедеге бек тоядыны. Анатолий Ильич манбада бына кулеса хыжинче алландарза баны мана. Нунде Анатолий Ильиченко надума тиви жибор вылхыде юрлать. Выть хау чаваш юрызене мен ажаран юрат союз сежидіне жин. Хуттешті гайзасында хуттемеле керегере дебіна пірремар. Гурна юры бұшға заярат выл. Хойын юрыне палла хенде выл міле юрламалыне пажа ғұрықла гурать. Сандра шав санара гурашын. Шамбада сана выл ұслозын үзген бар загаланы. Анатолий Никиш композицияне через туна. Композицияне Шамбек Юры вишне тоса вишлеші. Шаблаби? Вылтыда те татса ғұрат бірінші. Эбизан пулат щук. Чын жын юрадузыр, эбизан пулат щук тезе татса пынжыларда тевал. Ша ол пиде бызық акцент. Ша юрран падем лице лартна акцентже шанда вишінже ол пынжи. Енженде ол эбизан пулат щук тезе кірзекайны болсасын, юра сабаланза гаячы бежек. Немде ұлмас шында. А ол ұна Чынжан юрадузыр, эбізан пулас щук тезе пынжылардайд. Ол пиде через туна ябалашак. Койорна Анатолий Никитич хыйын чуни витркаларны. Он жухне был веш седрать. Консерваторинчен веренсе петерник иксекильни хыщен, хыйын эжесене халық патнеші дермелевитха, чав тапхырда ширна юры бульчевал. Пөдембек кадарцабаны профессия жайы кунда onun корун захтырать. Анатолий Никитич бір жұтларымырда халихи кама бабалне таташына юрластар стеремір мүжіндезен ядарлы пөлі был Чуваш Республикин культуру училищене врензе духре пирін кымылзене Наташа тивештерче пиде маттур юрласа парать. Курагансем пиде сағын зайтлеші шак юрра. Шембек шак вағыт паузу гозайн пиде тавды васкелет сире. Мана жембек юра баны жын сире шембек юра кевелене жын. Сирешен бек юры ширны жын. Шак юра, юрлама, пиде эбе хавас. Киратны гураганым. Шак юра Наташ Лукина. Сан жуну батнеші дересе бір пірреде келенмес бір. Халі вара шак тишпа, шак илемлі юра итлесі савынарға. День, самых падам tehir дума, анжақ шуғышна белдей, сиве шапрачунама. Тойм зарах чупту машкан, шивиш миле курга мареп, ална иреге ямашкан, шул еренжи чечек мареп. Ты транжи, ман балаха эсэхымна. Мен жын питхерге денжи, ман жыныры камална. Тойм зарах чыпту машкан, шивиш миле курга мареп, ална иреге ямашкан, шыл еренжи чечек мареп. Астраты эсэмерех, епсер роза чечек щук. Юра дузыр пурверех, эбе санын кулат щук. Тойм зарах чыпту машкан, шивиш миле курга мареп,
чечеге, эди юплю чечек, чан-чан юра дузар, эди сан пуласюк, эди роза чечеге, эди юплю чечек, чан-чан юра дузар, эди сан пуласюк, эди сан пуласюк, эди сан пуласюк. Аз елдере деп, бір баян пиде кымылын галасялар атпыр. Чувашень искусство жинезем кыларма малалады сатпыр. Onun хужизем Анатолий бе Надежда Никитинзем, візен сумлығыны вара, Анатолий Кибеч сывыштада ширавжы. Хали бір тебір юра бақса дұғашын. Onun яджы пидіғыне евірлі, күрітчен курас келет ятлы. Мінех күрітчен курас келет кама жәмбік халаласа жерінің хайызыр шак сыва, Анатолий Ильич. Мілле сіксе дұғат бол пұшыра, ебін анландарма бұлдыраймасты бінде, хойне майлы сынавзе мұрланде, пұштаранзе бұрат бол. Шын курат, азырғат де, шанда пұшыра шүпшелебек туладында. Варат темле сылдава була, шав шоғыш чылт сіксе дұғат. Вот күнда күрітчен курас келет. Вот күнде кая юлны юраду. Вот онда ол пұшырханат. Мен жене маларақ журалына жейдет. Мен жене эс кая юлза журалына жейдет. Мен жен пір жылғы, пір үзімірі шин думамай жуқши, шамрықланма мел тубапши, санба бірле ума, сана шавырма, майзым тубапши. Курна был шамрықрахинеде, он чыри хыпса иліне, ништага закремеш был. Шава санар, шак юрра, нде пурдезі шутладып, Анатолий Никитич, мілде шутладын, да. Терес калар үшін, небекте кашне творчество шыны уйрмах, хали Сенберги Анатолий Калас Бузасын, Паллах он хейн тинджи бур. Вот хали бірінде шау тинджере, шүрені май, уйрама хасы вышпирги қаласасы Анатолий Шпирги, Паллах вышыра шау тинджере, вырсақызан хаос тепер. Шау хаос ран был, шыра задуба шау визіне, ергізіне, майлашта забырать. Вот вара тин был, петрачыне шыр захурать, чонжын произведение булать. Кайраны бір композитор заменде Паллах, шау сыва тишке забыхнах ишін, тин уйрза иле пір хамаравали. Унын сыввизінде бір шау кевве жырап біребір. Күнда азаплана. Азаплана пырында бір чын. Вариант сен бұлашы. Күнда епсире хүділесі жаплығалашын. Чилай жүхне сывыш выл хыжынденже ширмас ветха выл халық валли жирать. Шалынбада выл шал сынара дебір жүхне шин күмілне тубас тезе, шин батне шидес тезе, шак сынара уш сабарас тезе де жират ветха. Чарыс шинын хойын пурны жінче, шак кая юлны самансем, візем чилай жин болма бұлдараш. Манжеште мар, санжеште мар. Шамбек тузияна куш илеме курать бол, азырхат, тебір чухне ымзану да журалма бұлдараш. Анжақта күнда каллех шамбек самансем бор. Кай дед, анжуе ману умра дед, шундар замана дед. Кайсасын ла инжи ангай дед. Каллех курас келет мансына дед. Юраду бурдюхне шин бурнать, шамбада маншут павыл, хоть ширимре, хоть херехре, хоть аллара, хоть шерде, юраду жуна келсеге де бұлсасын, шау дойма упрама білмелі, шау дойымба бұрынмалла, варать шуттенде да хитререк бұлать. Шене юрызем журалашы, шене зывызем журалашы. Чамрық семен жұлашы шагын жинден. Уйрымахман Костя Васильевшан хойынден итсабелес келет. Вот Костя сяк юра юрладын. Шау юра юрланы жүхне, сан хывында шамбек пурнышра бұлны саман семаза келеші. Евыл падяқта санба жығын маны шақсывы юрывыл. Ку юра мананде пиди келіші. Талсыма кезем қалас келетман хам юратны композитора Анатолий Никитина. Тада он мажарне Надежда Никитина пиди талсымақ қалас келет, шак юра мана баныжын. Хал мана шивых палаштарныжын, шак сывызен авторы бе, Анатолий Кибеч бе, унада талсымақ қалас келет. Ку юра мана пиди келіші, пиди юрын сценарий де мана келіші.
Юраду зыргуда май жугынде, пурдышра бурждеди юраду. Юраду хыйын войне хват некоторцы барать онда. Солай? Шапла, пиде выла хватит юраду. Ага. Ну, бардак азапландарат. Енженде юраду азапландармасте булзасын. Шенжен юраду да мар болывал. Мэле жупладынызы. Біз Ерембек кележе деп, бір сывышсем, яланақ сывы жиразымен азапланашын. Мүжін дезесін, пиріншін телейлі юрады бұзасын бұл, сыбедемрін ширынашын мар. Анжақта чунра шаутемізкер хумғанзан, шунзан, хюрюлензен, шау сывы ергезен бізем, хойземек таштан, чундебінжен, шоржаланза, дұғашы. Ачада ведь азапланмазыр жүр алмас, сывыда маршрутпа азапланмазыр жүр алмас. Юры янраве был, ну, виштвады минут пулма булдарать калар. Анжақта, шау, кіске, виші двады куплетла юрарам, онда менде бұлзан пулза итмелі. Эстрада шылдырызын концерт жізем, парвежемзір ирдеш культура герменезінже. Анжақта смах пухи кына. Кележе деп серінбе. Баш юррин, чи вайлыене, онда кеви бурры. Онда мелодия болмала. Чуваш юрри, мелодия зір юра, вол чуваш юрри демартыр себе глазасын. Шаунбада мелодия, вол элікрембе, халық юррин жеде, пиде пызық вырын ежынать. Композициян және илзесін галы бар. Мен бұл заирдесі. Мен перге шин комылне пырза, кәлтте бұлзасын чыбытсы елесі. Вара бұл сови біле кәви, пірле, пырза жидешіде. Шин шуша гаять, тен савынать, тен кулянать, тен хойня заилеть, тен манбады жамбек пулны ведь ходить. Вот кунда вара шак чынақта каяйолны юраду сынары десе қалама бұлачықма. Анатолий Никитин кушак юрриде хыне еверле аванах пульчи десе жутлат бір. Мүншін десесін ку юрына ебір кевелені хыщын үтті артисен юрлаттар забықны. Візем пирин янда жушкынче малдан пулны, халық пиде кымылласа ежінче. Хыне еверле тебір майлы чуна хумгатса яраган юры пульчишак. Костя Васильева ебір бір иккеленмесірек падымыр, оның пулдарулық не күра, оның сасы не күра, пидематур чывашкачивал, итлес килді жемін ұзасы не итлес келет, сцена удымызене бічіккен Анатолий Бейксемір хынықтардымыр, пире тибіштертевал, пирин кымыла, табағына шамбек пулнышын, пирин хальвал пулдарулы вренеген тезесінде юрать, оны валитада шыне юрыземге бұрға, матур, ача, юрлать, виде лайық. Эбі дебір ябалана зырғаным. Ezir хвыр сиринбада келеген кашне шамырга шалдан көрадыр да, візінде шау пударулыға, юріш пударулық не ұжадыр. Бұл хыне еврлі талант. Тада дебір самант Анатолий Никитин был пентатоник кына туять. Анатолий Ильич терезех калары. Панхи чилай шамрық сцена жинде тем жин чаваш юрине мар. Туғыш юрине юргама дырышать. Анышран келне юрызине гымыллать. Анатолий Никитинның кевизенде онда чын-чын чывашқыл хужалана, чываш пентатоники, шамбада ман жутпайынды, енженде бір шау чывашқылыға, чываш юризенде шуғатсасын, пиренжін малашаша пиде евір болады. Кележе дери? Кележе пірір. Чыныбесте тырскалары пентатонику пин ол, пентатоники пире тырса брать, подем чываш музыкине, яланах еп тұрышында, халде тұрыш апшана тырса бумаш. Кадимбек пентатоники шинжанжа тырсадымаш күндан деп. Он адалановый был. Адалановый был. Я бы на тырсадыма тұрышад апшана, чепсырные. Пирин опалы композитор, замшам попалын девізім, Хирбею резинеге Лебедев, Фандеев, Филипп Лукин, Тишкерзе пақсасын, візім, шак ергене ергелі сабын, шаунба өзіне халық юратны, халық юрри был, пириншін яланақ школ был задырать. Чуваш культури малдан был книгезер, ширулықсыр, аталан забына культура. Халық юрризем, візем, пириншін паянда школ вырынне. Унда вырын зырсмақ
пулма булдыраймаш, вырын зерноты пулма булдыраймаш, вырын зерсазы пулма булдыраймаш. Вот шабла чишкерзе пықсасын, ну калыбыр бір шәрі юрра калаза пықсасын, реал унеларза, унда курадын пурнышра мен пур, шин пурнышинже, савынмалли, кулянмалли, эшлемелли, ача журалади, туирдеди. Мен болса ирдеди онда удышул магаяши, тырвыр магаяши, шучандалыга гуради, хевеле гуради, зендрана гуради, кайксасын елдеди. Пөдембе онда мәлле фотограф үгірзелет, шанбек юрра үксе юлны өзім шазым. Халық юррине биде тишкер мелледесе калашын халги шамрыксыне. Юры жүрдім хам хал юрлап ха деген незіне вот ман биде жав халық юрризіне ктарца бғас келети. Вот паха вот мелле халық туны паха бирин асылы арури композитозым Федор Павловсым Степан Максимовсым мелле ішлейні десе. Пирин теп вырында жав аслы зенчен врензе бурасы. Аха дидмар ветха чаплы паллы вырыс композиторы Глинка дагалан юрна эбір мар халық хываттене, халық шираттене. Эбір композиторзе илемлетсе гына бурат бір десе. Аслы зенчен вренет Анатолий Никитич, шарна теп вырына хурать вара хойн творчестве не был, хойне евер адаландарать, онын хойн почеркне тупны дезе сенде галаски. Хойн сукмаги борон. Хойн сукмаги бор, хой сукмаги бе, малалла да малалла, удать, удасчыха. Туржапыр не, туржапыр. Менех тебір юрай лесі савынар хапла бұзасын, күритен күрас келет. Ярзады тречунама Лекрі бұл асманын череті ткана Озым хуже чактуем ран борынма Кужым васкать коллексана ширама Озым хуже чактуем ран борынма Кужым васкать коллексана ширама Кай, манумрам искай, анчундар тек манчуна. Кай, тек инче ангай, курас килет мансана. Курсан тем женихам дуем ран водана. Езыт лащам раки жень куляна. Мен лежул башив гарам жи санбатна. Мен гала за шаварам жи камална. Жив гарам жи санбатна, мен гала за шаварам жи камална. Кай, манумрам искай, анчундар тек манчуна. Кай, тек инче ангай, курас килет мансана. Женшиеская юлдан шуралма Менше непте бить васкарам кунгурма Менше чукшихам шулдыне чагарма Санба бірле бірізім решін булма Менше чукшихам шулдыне чагарма Санба бірле бірізім решін булма манумрам искай, анчундар тек манчуна. Кай, тек инче ангай, курас килет мансана.
тебір жүхне бурнашра. Кетмен шыртрен сіксе духать куляну. Ажым чунама заплана тытканра. Кып сайылсе кая юлна юраду. Ажым чунама заплана тытканра. Кып сайылсе кая юлна юраду. Кай, манумран искай, аншундар тек манчуна. Кай, тек инче ангай, курас килек мансана. Кай, манумран искай, аншундар тек манчуна. Кай, тек инче ангай, курас килек мансана. Кай, манумран искай, аншундар тек манчуна. Кай, тек инче ангай, курас килек мансана. Курас килек мансана. Курас килек мансана. Кай, манумран искай, аншундар тек манчуна.